Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar a chiar tu silin sang puya. Mizoram COVID-19 shikai somko pakua muchu ani. Chief Minister Puzoram thangan tlabung RD block apian thua puanga. Kumin chu ngai RD office na thokthia siam tu mani ati. Asama Kaziranga National Park atun nai kumlet chungin samak zatni inan pung. Union Road Transport and Highway Minister Nitin Gadkari chon tun nai aram chung alir thai che cholna thlengzat atlatnia mati. Tuk ina COVID-19 din munchia tharbera Mizoram shikai somko pakua muchuani red test atanga muchu somko pathuman oma RT-PCR pakhat trunet palile FI atangin mi pakhat muchu ani sample test zong zat sang khazini somsari panga zinga za pasari point pasari parukan positive ani tundin huna shikai to zong zat hi noi ni sing ni sang ni zathum somrukani noi ni sing ni sang ni zaruk somni paret en koldam ani to en kolai sang khat somli pariat omin mi zaruk samret palin thi pui to ani mishing sang khat zela positive mu chaw to zati zahni pali ani mi noi khat zela COVID-19 na wanga na chan to zati somruk patni anga chhut ani Chief Minister Puzoram thangan tlabung tlo in nimin khan tlabung RD block apian thua puanga kumin chung ngeya RD office na thokthia siam tumani ati Chief Minister chuan tlabung chulong cholna hmun poimo ramredep kho poimo tak ani awang le la thangcha uturani awangin department office sang po ala ombel zelang atia tuna RD block puan ani chu mal somna na sajok an mu zel thena tura bultan ani se ati thua soibok Chief Minister chuan special assistance to state for capital expenditure noya Mizoram sarkar chu sarkala puitain tanpuina sanction state na mu tangin cheng nuai zani tlabung bialtan pek ani thu soim adang po pek bel tumani atia Rural Development Minister Pulorot kuma point thu soim tlabung chu state tan hun poimo tak ani thu te chen zel na tan hum hala me pui maso na turatan RD block da sarkarin poimo ati thu le chumia tana malak ani chotran dana soi ani hein khomi HPC Vice Chairman Pulomo mato chongchona kai shuaya bill to MLA puni har kanti chakma chuam RD block tlabung puan ani chungchanga lom thua soi ani Chief Minister hian nimin ve khan korpui chhotlo in mipuinen income na hun toyen neya korpui chho chu Mizoram tan hun poimo takani thute pungrot thana hun pui sum dona hun poimo ani zel theinan khothang lam ami te ne in kalpona tur leido tele masona rural poimo din tura ro manna siamani thua soya hripuilenga wanga hun engemaw chen chung chu du anga masona na tho theilo pha ma se tuna shin ziom lama pana wangim chakjoka na tho thei nge be sei thua soi ani Rural Development Changtu Minister Pulalot ki machuan nimin khan cabinet in alo pom to bozuin tabung RD block office om thene mun tur tabung khotang hruai tu tenen anen hova tun ma SSB camp lui SSB tenen chu san to mun te circuit house bul tele SDO civil office bul ram om dan le rm dan te anen fi ani Minister chu na tulanga RD block office sakdan tu le malak dan tu ra hmuna hian khotang hruai tu te soipuya atulanga sarkalam ho tu tenen malak ani zel tur thua soi ani Minister Rural Development Department atangin Joint Secretary Under Secretary BDO lungsen ne official dangtele khotlang hruai tu ten an troi om ani Mumbai Mizo welfare te bo sei chapchar kut sangni somni pani chuni min khan Sanalil Banquet Hall manani he hun hi Tourism Minister Purabad Romoi roi te chona man pui Tourism Minister Purabad Romoi chuan Mizo fa te zongzong chapchar ku chi baibukin Mizoram sarkar in khovel mun sang zo fa te in sui khom le in po ton zela du covid ripui kara po sarkar in state sang zo fa te su atheng angin angai tu ani ati Minister John Mumbai Mizo season 10 covid har satlai chan chu na an tho dan churo pe ti thu soin tun ma lekha zena ni thin Mumbai chu na chu Mizo te tan po ezon na tho na le chungko chom na mun ani tel to zo fa te zongzong hui khoma namtan rongbol zel turin MMA te cha ani Mumbai Mizo zongzong te poko shan le MMA te bel ta turin acha bok Nimin Khan Poshan Pakwara Nutrition Fortnight Government Sarship College Smart Classroom man ani program hi pois lal chan hima NSS PO in kai shoin silaram lena NSS PO le Dr. Mang Azliral te NSS PO te resource person ani resource person pusilaram lena chuan hun mang masain NSS volunteers kal khom te ma Poshan Pakwara man chan te soi nutrition poimo na te soya mimal tin te ma ni taksamamo chotha lak lu konga film khura tuiti zong le chang zong chau te ilovin taksai na athat pui tur lalut tura
ei in uluka poimo thua ta langa malnutrition in natna sang thlen the te ta langin kalkhom te heng na velo tura tana turin asomani resource person Dr. Lomang Aizawl ralte chuan kumina poshan abian theme noya poimo te ata lang bok ani National Nutrition Mission noya NSS volunteer te mimal chung kwale khotla nga te malnutrition natna athlen te nutrition andon thata poimo zia awareness pathin turina sombok ani Mamita Agricultural Technology Management Agency atma bot sain ni o kun thoktu te tan training nimin khan nayani a district borsa pulal nun hlua atma governing board chairman chon heune man pui pulal nun hlua chuan min zirtin thatak dong ma se ti takset na le taimak na ne na abo zoi lo chuan hlotlin na tak awm thailo thu soya sarkar flagship program SEDP noya an thlai chin turte hlotling zo ka an thar so theinan taimale thanem ngai taka training turin kal khom te cha ani atma project director Dr. M Chin Lampiang chuan Marmi district chunga kun thoktu te thlai chin sang tele a hlotlin na omte a lemne na entir ani Longkai KVK senior scientist and head Dr. Silal Fakoma Hovin ngeng pui kai kun thoktu ten alu an chin chu sengchan ani a alu hi bul khata pariat atanga som panga te thar sokin kun thoktu te chon quintal som an china train quintal som thumte an thar cho the an be sei ti an soi ngeng pui ka hi tuifin riat zola tanga te in meter za som nga sang lui pui kam omani a KVK longkai mi thiam te chon a chian pe ka tangin ngun takin an vil zuya lotling taka thar chu ani ta cholom omanti thu soin longkai district chung hun danga po chinjui tla ka an ngai thu an soi ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl tanga puan ani Asama Kaziranga National Park tun hnai kumli chungin samak zan in an pung tun hnai cherpui ne hnung bera chuan Kaziranga National Park a hian samak sang ni zaruk som pathum an oma kum sang ni som pre cherpui a khan samak sang ni zali le som pathum National Park a hian an om thunga tun kar thotran ne in cheran hnung ber tarana chuan samak pui zakole pathum omin anote hi za somli paruk anom mek ani Union Road Transport and Highway Minister Nitin Gadkari chuan tun hnaya ram chung alir thei che chola thlengzat atak ni amati Parliament azia ka zona achana het hui soin Union Minister Nitin Gadkari chuan kum sang ni som puruka khan kongpui alir thei che chola hi voi nuai li singria chuanga thlenga heti la hian kum sang ni som pakua chuan nuai li singri le sang ko a thleng thunga ti a kum sang ni som nia khan lir thei che chola hi nuai thum sing le sangruk athengani ati Chanchinthar sirti topnan tang pui Mizorama COVID-19 shikai somkwa pakua mu chua ani Chief Minister Puzoram Thangan tlabung RD block apian thua puanga kumin chung ngeya RD office na thok theya siam tumani ati Asama Kaziranga National Park tun nai kumli chungin samak zani inan pung Union Road Transport and Highway Minister Nitin Gadkari chuan tun hnai aram chunga lir thei che sona thlengzat atla hniam ati chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani